Okay, asibingelele kumkhanya kude TV once again. Abona makuthiwa kukhulunywa ngendaba yokuba lapha yangaphakathi. Kubhlungu. Lapha ngaphakathi kunenhlobo anti zimbili zabantu. Kunabantu abawenzile amacala. Bese kuba khona abantu abangawenzanga ngempela amacala. Yabona nje kunento eyenzakile ya trend khonywa ngayo yonke indawo kade siyibona eKongo la khona kubizwa imndeni wabizwa amasosha kuvela ko TV abeyindaba uyabona nesho futhi nomkhanya kude ungabe ukhona lapho kube bekwazi ukufika khona kwabulawa abantu. Yabona into engifikisele ngenyembezi angifikisela ngobhlungu bokuthi uma ngeke kuthiwa la eSouth Africa yabo nje ngizwe impela inyembezi igcola amehlo ukuthi yangibuyisela back as much as ngiphumile years but ingibuyisele emuva ngezwe inyembezi zibhlungu ngangezwe nje ukuthi iyangithinta lento ngavele ngayibona ngikhona eKongo while ngingekho khona ngokuthi ukube lento yaenzeka ngo2020 yabo kayibuza uma kuthiwa bekwi-South Africa into South Africa 2020 siyaendoza lo mthetho noma siyawubeka lo mthetho ukuthi noma sibusa isigwebo sentambo kube ngesikhathi mina 2020 ngene ejele kwabuya isigwebo sentambo noma kwenza lento yaseKongo yabo nginento eningi ukuthi ngabe kwenzakalani ngami bangaka abantu bangaka amadoda angabahleli lapha ya bangaka abantu abahleli lapha lapha kunamadoda angakwenzanga I'm one of them ophuma lapha into angayenzanga but iqiniso ngeliphiko akhona kwenzile futhi asisho ukuthi ngisho lento la public kumkhanya uthi TV nami ngengithanda ingane yami entombazane idlwenguliwe asisho futhi ukuthi abantu besifazana abangakhuluma bedlwenguliwe kodwa siyakucela siyancenga ungamqambeli umuntu amanga abona mangathiwa kubuya isigwebo sentambo eSouth Africa almost ku100% u70% wamadoda asemajele wonke aseSouth Africa angafa fela into angayazi kuba nje kunomunye umkhulu lapho ohleli lapha wangeniswa ejele undodakazi wakhe ngoba sekushone unkosikazi wakhe wafika nale ndodakazi uma efika nalo ndodakazi la emshadweni lo baba akayizali lo ndodakazi washona umama de ewunese right kwaphuma imali ndodakazi ufuna ukudla umuzi nezimoto nemali kaMama wathi ubaba ungidlongilile only to found out manje mase kuvaleka into zakhe usisi lo esethi uyazama empilweni akusenzeki lutho bamtshela ukuthi akalokhuzana ucela impilo yakhe iyolunga mhla wakhuluma iqiniso kubaba wakhe sekunzima manje ave kulula ukungena ejele but mase thiwa phuma ejele kunzima ukuphuma ayikho into ongayenza so lesasimo esenzeke eKongo it's very painful eSouth Africa mangathiwa nje iyasifaka sibhlungu kakhulu and angazi ukuthi singenze njani kwijustice yaseSouth Africa one mina udokotela uhamba olanda ama record asenkantolo udokotela kumina wathi efikile wathi uno 16 years enza lo msebenzi one akatholanga igazi ngesikhathi echeck intombazane and intombazane ethiwa yaya same day ingagezile injalo esibhedlela eArkekan thiwa udokotela akatholanga igazi uma esefika udokotela ezokhuluma enkantolo uthi there was no penetration ayikho into eyayitshengisa ukuthi udlwenguliwe untombazane but ijustice yaseSouth Africa ngagwetshwa kunjalo angazi ukuthi besingayibuka ngaliphi iso angazi ukuthi bengenzela kanjani ngoba baningi amadoda ahlezi lapha no life sentence ngamacala abangawenziwe so ngenye indlela noma ngamanye amazwi sifike kwi level la khona njethiwa imangithe mangiphuma athi I want to forget ngayo yonke lento ngoba khona umuntu wathi ayi lecala usangaliqala and uwine kanjena and other stuff angazi mayikhona ongasiza ngasiza kodwa mina nje
ayi sengitshelile ukuthi lento nje ngoba yonke ikhona ama record and everything but ibhlungu ngoba ngagwetshwa udokotela eshila ukuthi there was no penetration eyenzeka on that day. Ayikho into etshengisa ukuthi uNtombazane wayidlonguliwe but ngaqhubeka ngagwetshwa. Akukhulunywa la ngokuthi nga rape umuntu 10 years back same time ngithiwa ngimdlongulile waye esibhedlela waye police station but dokotela mayesefika uthi ayikho into eyenzeka ngalokhuzana. So eSouth Africa angazi bengayibuka kanjani ijustice yakhona because ayikho yini kubhadla abantu belahlelwe imisebenzi yabo belahlelwa amathuba emisebenzi eKongo uma ngathiwa nje lapha khona amadoda kulaba amadoda lapha noma kulabo abantu ababulawa bangaka ake sithi abawu3 bakhona abenzanga lutho ngempela at all. Imiswa kanjani leyo nto? Usufile wafela into engekho ubhadle etshele ubhadlela into engekho and mathiwa kubuya isigwebo sentambo eSouth Africa namanje ngisasho baningi abantu njoba kushiwo nje kuthiwa noma kanjani i-gender based violence angikho against gender based violence ngoba nami ngizele izingane angifuni ukubona ingane yami ngelinanga ihlukumezeka and ngi-against ukuhlukunyezwa vele kwabantu besifazane kodwa ngiyacela namanje once again singasho into okungeyona singenzi futhi into okungeyona ngoba kunabantu esibabulalayo sibulala impilo zabantu abaningi abangenze lutho. So ngamanye amazwi maningi amadoda abhadle ejele baningi abantu ababhadle ejele noma emajele ngezinto abangazenzile ngezinto abangakaze baze bazenza kakhulukazi kuleli cala le rape ngoba ilona cala njengamanje South Africa elithathelwe labekwa phezulu and lecala malithathelwe labekwa phezulu kusuka umuntu namhlanje athi wamraper esayingane avele nje asuke manje athi lo wangirepa ngisayingane ngingakazi lutho. Angisho ukuthi ku wrong uma kwenzeka ngempela kodwa akube ukuthi ngempela kuyiqiniso lento oyishoyo then ukukhuluma into kanti akuyiyona ngoba mangabuya lezi igwebo ezinzima okuthiwa kusola ukuthi ngahle zibuye mhlawumbe sizoliqondisa izwe kuyole ngabantu aba wrong intambo iyogwinya abantu aba wrong abantu abangenze lutho just because kukhona abantu njengami ukube kwakhona isigwebo sentambo ntathami ngabe sengashona ngashiya ingane zami ngashiya umndeni wami ngomuntu kusasa osevuka manje sethini esethi mina ngangidlala ngangatshela lento izoba serious uyayivumela bayayivumela manje bona bayayivumela ukuthi siyaxolisa mina ngangifuna nje ukuthi uhlukane nokuthi lokho umbuthi ngithola noba and other stuff usungazubophisa umuntu ngokuthi ngangikubuza ngoba ungumfazi wami ukuthi why wenza into ebuhlungu kanje empilweni yami. Then ke umuntu mase esuka lapho bese ecabanga ukuthi kuzoba lula kanjalo akukho lula ngaxola ngadlula but bengimzonda umuntu wesifazane. So abantu abangenzi igcine uzonda yonke into ethi umuntu wesifazane eduze kwakho just because bakwakhela izinto ezingekho right. Kubhlungu ukuhlala ejele uhlala into engekho right. Ngabe manje ngimathambo omhlophe ukube isigwebo sasentambo sasekhona noma lento enziwe eKongo nala eSouth Africa ikhona maningi amadoda angalimala maningi amadoda angafa ake umthetho waseSouth Africa ukubuke ngenye indlela.